Tubifurije rero gukomeza kugira ibihe byiza, tubona umwanya wo kubaha ikaze kuri mwese dukomeje kubana twinjira umwanya w'amakuru yaranze umwaka. Kuri ubu tugiye kurebera hamwe amakuru yaranze umwaka muri politiki ndetse n'ububanyi n'amahanga. Reka rero duhere mu ijambo ritangiza inama y'igihugu y'umushyikirano ya 19 nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba yarasabye abayobozi gufata umwanya wo kwisuzuma bareba ibyagezweho mu myaka yabanje, aho gukomeza rero gufata ingamba rimwe na rimwe ngo zidashyirwa no mu bikorwa. Ni mu gihe rero muri iyi nama hagaragarijwemo rero ibyari bimaze kugerwaho muri gahunda ya NST1 irimo yagomba kumara imyaka 7 yari igamije rero kwihutisha iterambere rirambye, aho rero Minisitiri w'Intebe yagaragaje yuko ngo iyi bitarashyirwa mu bikorwa ari bike ndetse kandi ngo hakiri n'ikizere. Gabriel Imaniriho. Imyaka ibaye 20 hatangijwe gahunda y'umushyikirano, ndetse kuri ubu ni ku nshuro ya 19 abanyarwanda bari mu minsi 2 ihuriza hamwe ababahagarariye mu byiciro binyuranye baganira ku iterambere ry'igihugu n'inzira yo gukemura ibikibangamiye abaturage. Ni imyaka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ahera havuga ko bidakwiye ko abayobozi baba bakigaragaza ibibazo bidakemurwa nyamara biri mu nshingano zabo. Asaba bitabiriye iyi nama gusasa inzobe bakaganira kuri ibyo. Yari inama y'umushyikirano ibaye ya kenshi maze kugira, turashyikirana, turajya hamwe, turahura ngo tureba aho tuvuye, tuze rero gusuzuma, tureke kuvuga gusa ingamba n'imigambi dufite aho tujya, tuze kubwizanya ukuri. Bimwe bitubuza kwihuta kuba abandi dukwiriye kuba turi mu bikorwa no kubaka igihugu, tubisuzume bihoraho bitari ngombwa kandi bishobora kuvanwa mu nzira. Ibintu abakozi bakorera abanyarwanda ku nzego zose, ntabwo twahora dusubiramo amakosa buri munsi. N'uwo mwavuganye ejo tukabona ko hari ibyo tutujuje twagomba gukora, kongera guhura ukongera hari ikindi nacyo, bikaba ari byo, ari bwo buryo, bikaba ari wo mikorere. Ntabwo ari byo, ntabwo ari ko bikwiye kuba bimeze. Mu rwego rwo kwisuzuma, Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda akaba n'umukuru wa guverinoma, aravuga ko bashyize imbaraga mu ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe mu nama iheruka, cyo kimwe na gahunda y'imyaka 7 ya NST1, ariko nanone ngo hari bitaragerwaho. Imyanzuro yo mushyikirano umwaka ushize wateranye ku itariki ya 27 na 28 z'ukwezi kwa Gashyantare kwa kabiri umwaka ushize, yari yafashwe imyanzuro inyuranye, ikaba yashyizwe mu bikorwa ku rwego rwa 91%, hafi yose twarayubahirije, ndetse ibikorwa bike bitari byarangira ni byasabaga inyigo zirambuye cyane, nazo zikaba zirimo gukorwa zigeze kure. Gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 ikora ibikorwa byinshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwemereye abanyarwanda mu mwaka wa 2017, bikaba byaragomba gushyirwa mu bikorwa na guverinoma mu gihe cy'imyaka 7 irangira uyu mwaka wa 2024. Muri iyi gahunda ibyagezweho ku kigero ibyinshi byagezweho ku kigero gishimishije, nubwo nk'uko hagiye haba imbogamizi nyinshi ku isi natwe dutuye nk'u Rwanda zagiye zihungabanya bimwe cyangwa zigatuma bimwe bidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye, ariko ibyinshi byashyizwe mu bikorwa, ndetse tukaba twakongera kuvuga ko n'ibitarashyizwe mu bikorwa kubera imbogamizi twahuye nazo nk'isi yose ni bike byari bisigaye, ariko nabyo ntabwo twahungabanye ku buryo bwatuma tutabirangiza. Turabizeza rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko tugiye kongera imbaraga no kunoza imikorere y'inzego ndetse no kurushaho kongera abaturage ibyo bakeneye ko tubagezaho. Iyi nama y'igihugu y'umushyikirano ya 19 iri kubera mu mujyi wa Kigali no ku rwego rwa buri ntara yo mu gihugu, hiyongereyeho abanyarwanda baba mu mahanga hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Irasoza kuri uyu wa gatatu, aho iri kwiga cyane ku gusuzuma aho igihugu kigeze mu kuzamura imibereho myiza y'abanyarwanda no gushaka ibisubizo by'ibibazo byagaragaye mu nzego zitandukanye. Gabriel Imaniriho, Isango Star, mu nama y'igihugu y'umushyikirano ya 19. Inama y'igihugu y'umushyikirano yabaga nanone ku munsi wayo wa kabiri w'iyi nama, hibanzwe cyane hani ku ruhare rw'urubyiruko mu bigendanye no kubaka igihugu ndetse n'ahazaza heza hacyo. Bamwe rero mu bitabiriye iyi nama bakaba barasabye umukuru w'igihugu gushaka ibisubizo bya bimwe mu bibazo bikibugarije. Asubiza rero ibi, umukuru w'igihugu akaba yarijeje urubyiruko ko leta izakomeza kubaba hafi.
ahubwo icyo nayo nkwiye kuba mvuga ni ukubaza ibyo twaganiriye aha ngaha tuganiriye aha muri iyi minsi ibyo twasanze bitameze neza ibyiza se twashimye ubu tuvuye aha tuhavanye iki asoza inama y'igihugu y'umushyikirano ya 19 Perezida Kagame wa Repubulika y'u Rwanda yasabye abayitabiriye kudataha amaramasa ndetse no kubyaza umusaruro ibyo bahavanye dutere intambwe turusheho gukora neza ibyo twakoraga neza dukosore vuba na bwangu ibyo twasanze bitagenda neza. Muri iyi nama abayitabiriye bahabwa umwanya bagatanga ibitekerezo byabo ndetse abafite ibibazo bakabibaza. Uyu mwanya wabayeho bamwe basaba umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi kwita ku gukemura bimwe mu bibazo bikibangamiye urubyiruko kugira ngo rubashe gutanga umusanzu warwo mu iterambere ry'igihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero bitewe n'imiterere y'akarere kacu ka Nyanza hari urubyiruko rutabasha kubona izo nyigisho zitangirwa mu kigo cy'urubyiruko mu gice cy'amayaga, tukaba twifuzaga ko naho mwadufasha mukadushyirira ikigo cy'urubyiruko cyafasha urubyiruko ruherereye muri icyo gice cy'amayaga. Ariko nubwo mwaduhaye icyo kigega cya BDF hari imbogamizi duhura nazo igihe dukeneye inguzanyo, dusabwa ingwate kandi ntazo dufite. Tuba aribwo tukiva mu mashuri ntago tuba dufite ingwate. Twabasabaga mubitwemereye ko mwadufasha mukadurebera kuri iyo mbogamizi yo gusabwa ingwate muri BDF. Icyo gitekerezo cyacu kigezweho nkatwe nk'urubyiruko rwo mu karere ka Rutsiro twabasha guteza imbere akarere kacu mu buryo bwo gukuza imishinga ikomeye. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Perezida Kagame wa Repubulika y'u Rwanda yavuze ko nta mpamvu ihari yo kudakora izo nzitizi mu nzira bijyanye n'ubushobozi bw'igihugu. BDF wa Rutsiro BDF ubwo nabyo abazishinzwe minisiteri ibishinzwe bikurikirane irebe ukuntu byakosorwa cyangwa ibyakorwa bitakorwaga kwihutishwa nabyo. Umunsi wa kabiri w'inama y'igihugu y'umushyikirano ya 19 ari nawo wari uwa nyuma, hibanzwe ku ntambwe abanyarwanda bamaze gutera mu bumwe n'ubudaheranwa nyuma y'imyaka 30 habaye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe igaragaza ko iyo ntambwe ishimishije ndetse hanaganirwa ku ruhare rw'urubyiruko mu miyoborere itegura ahazaza heza y'igihugu. Gabriel Imaniriho, Isango Star, mu nama y'igihugu y'umushyikirano ya 19. Mu yandi makuru kandi yaranze umwaka, muri uyu mwaka kandi nibwo nanone waranzwe no guhindura abagize guverinoma bivuye mu matangazo atandukanye yabaga yasohowe na Minisitiri w'Intebe mu itangazo ryabaga ryashyizwe hanze, ndetse kandi hagashyirwaho imyanya kuri bamwe mishya, dore yuko rero bagendaga barahirira kwinjira muri iyo myanya. Rero Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba yarasabye gukora neza inshingano baba bahawe, ndetse kandi basaba gukomeza gufatanya na bagenzi babo hamwe no kujya inama muri byose. Aha akaba kandi ari imbere gato y'amatora yabaye mu Rwanda mu kwezi kwa 7 muri uyu mwaka turimo dusoza. Berwa Gakuba Prudence: n'intatirindahiro uzabihanirwe n'amategeko, Imana ibifashemo. Ni umuhango wabereye mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uretse kwakira indahiro z'abayobozi bashya muri guverinoma yasheshe manda ya 4 y'umutwe w'abadepite bitewe n'uko amatora y'abadepite ateganyijwe ku itariki ya 15 Nyakanga 2024 nk'uko biteganywa n'itegeko. Gushimira abadepite gusesa inteko ntabwo bivuze kubagaya. Ni igihe tugezemo cy'intera yindi cy'ibindi bishya tugomba kujyamo, ubwo ngira ngo abenshi muzagaruka niba atari mwese, ariko uyu munsi byari byo kubashimira no kubabwira ngo naho ubutaha. Perezida w'umutwe w'abadepite Honorable Donatille Mukabalisa mu ijambo rye yashimiye Perezida Kagame ku nama zuje ubuhanga yagiriye abadepite mu myaka 5 ishize mu kazi kabo ka buri munsi bikabafasha kunoza inshingano zabo.
kuri uyu munsi twushije ikivi ndagira ngo mbagezeho muri make ibyagezweho birimo gutora amategeko, kugenzura ibikorwa bya guverinoma ndetse no kwegera abaturage. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyagezweho muri iyi manda byose ku buryo burambuye nk'uko nabivuze biri mu dutabo twatanzwe kandi twishimira ko hari umusaruro byatanze. Ibitaragezweho bikaba bifitiwe impamvu kandi tukaba twizera ko manda y'ubutaha tuyisigiye umusingi wo kuzakomerezaho. Ibyo twishimira twagezeho byose tubikesha inama nziza zanyu, tukabikesha n'imikoranire myiza y'inteko ishinga amategeko n'izindi nzego. Nongeye kubashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku nama n'impanuro mutahwemye kuduha zagiye zituyobora mu mirimo yacu ya buri munsi. Perezida w'u Rwanda kandi yakiriye indahiro mu bayobozi bashya, abibutsa ko nubwo bisa nk'ibyoroshye ariko izo ari inshingano zisaba gufata ibyemezo kandi ibyemezo bikwiriye. Ntabwo nshidikanya ko muzakomeza gukorera igihugu cyacu kandi cyanyu uko bikwiye. Muhagarariye inzego zitandukanye, nubwo ariko byumvikana inshingano mufite nkuru ni ukurengera inyungu z'abanyarwanda bose nta kurobanura. Iyi ni inshingano igaragara nkaho cyangwa yumvikana nkaho yoroshye, ariko mu by'ukuri iyo bigeze mu bikorwa niho bigaragarira ko biba bitoroshye. Muri izo nshingano habamo gufata ibyemezo, mukwiye gufata ibyemezo kandi bihwitse bizima kuko bishoboka. Umuyobozi utagira aho afata ibyemezo aba yujuje bikeya mu nshingano bafite. Abarahiye na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Yusuf Murangwa, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, na Konsole Uwimana, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Abandi ni Mutesi Rusagara, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ishoramari rya Leta no kwegeranya imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, hamwe na Olivier Kabera, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Harahiye kandi Aimable Havugiyaremye, Umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano, Angelique Habyarimana, umushinjacyaha mukuru. Perezida Kagame kandi yakira indahiro y'umugaba w'ingabo zishinzwe ubuzima, Major General Dr Ephraim Rurangwa, ndetse n'umugaba wungirije muri icyo cyiciro, Brigadier General Dr John Nkurikiye. Haberwa Gakuba Prudence, Isango Star. Ukurikije amakuru ya Isango Star TV by'umwihariko n'amakuru yaranze umwaka, turi mu gice kigendanye n'amakuru twagarutseho cyane muri politiki ndetse n'ububanyi n'amahanga. Dukomereje rero nyuma y'iseswa ry'umutwe w'abadepite ndetse n'abasenateri. Nyuma yaho rero manda yabo irangiriye, haje gutorwa abandi bashya. Ubwo rero yakiraga indahiro z'abasenateri 26 barahiriye inshingano zabo mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Umukuru w'igihugu akaba yarabwiye abangaba yuko inshingano zibategereje ngo ari nyinshi kandi ziremereye, ariko bizeza ubufatanye bwa guverinoma kandi ko hamwe n'ubwo bufatanye byose ngo bishoboka mu ntumbero yo gushaka ibisubizo ku bibazo bibangamiye abaturage, nta n'umwe usigaye inyuma. Nta gushidikanya ko imirimo bayumva n'uburemere bwayo, ariko icyangombwa Sena ubwayo ko hazaba ubufatanye, ubwuzuzanye. Ngira ngo imirimo dufite imbere yacu ni myinshi, ifite uburemere. Ubwo bufatanye buvamo ko dukemura ibibazo ubundi biba hari ingutu, ndetse n'ibigaragara ubundi ko bidafite igisubizo. Abantu iyo dutekereje neza nyine imiterere y'u Rwanda
nabyo birakemuka. Gukemura ibibazo by'igihugu, ikintu cyiza mbere ya byose ni ukutagira umunyarwanda usigara inyuma. Byose buri munyarwanda wese akibona mu bisubizo ndetse bakabigiramo uruhare kugira ngo dukomeze gutera imbere, tutaba twasubira inyuma mu inshingano zacu cyangwa ibintu dushaka kugeraho. Rero hari Sena, hari n'izindi nzego zifatanya na Sena. Navuze kutagira usigara inyuma, ariko nashaka kuvuga ko n'ikintu cyo gukurikirana ibyo dukora, ibyo abantu bifuza, no kwirinda kunyura inzira y'ubusamo kenshi mu bikorwa bimwe ku bantu bamwe, tugashaka kugira ngo dukore ibintu neza bifite umucyo, biganisha hahandi gusa inyungu z'abanyarwanda benshi. Accountability rero, accountability ifite uburemere. Twebwe nta nubwo dufite byinshi byo gusesaguraga, hari ababifite, ariko nabigize nabyo sinabisesagura, nabikoresha neza mu nyungu z'abaturage. Ndabasaba rero cyane nanone gukurikirana ibintu byo kujya tubona ibibazo by'abaturage no mu byaro hirya. Ibyiza twabonye internet, dufite ikoranabuhanga, kujya tumenya ibibazo by'abanyarwanda binyuze mu mbuga nkoranyambaga. Ukabona umuntu yohereje ikintu avuga ati ariko mwadutabaye ahangaha muri aka karere, muri uyu murenge, ko ibintu bitameze neza. Ntabwo bikwiye kugera aho, dukwiye kuba tubizi, kubera ko nicyo Sena n'izindi nzego nicyo zibereyeho. Ntabwo ari ibintu kubasanga hano gusa muri iyi ngoro bicayemo. Dukwiye kugera kuri bariya baturage kugira ngo binyure mu zindi nzira bitugereho, bize bitugeraho direct. Ndabasaba nkomeje rero, ndibwira ko twabishyiramo umwete. Mu yandi makuru rero kandi muri uyu mwaka nibwo hasojwe gahunda ya guverinoma y'u Rwanda izwi nka NST1, Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, ikaba yarashimye hanini ibyagezweho muri iyi gahunda, by'umwihariko ibyibanda cyane mu nkingi eshatu z'iyi gahunda. Gusa bavuga yuko ngo bitaragezweho nabyo ahanini bigomba gushingirwaho bikazaherwaho mu yindi gahunda nk'iyi yamaze no gutangira, ariyo NST2. Ni ibintu rero Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente agaragariza Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi ibyagezweho muri gahunda ya NST1. Yavuze yuko koko ngo hari intambwe yatewe kandi ngo igizwemo uruhare n'abahagarariye abaturage, aho rero yabasezeranije yuko ibitaragezweho nabyo ngo bitazatakara mu buryo ubwo ari bwo bwose. Muri gahunda kandi guverinoma y'imyaka 7 yo kwihutisha iterambere, ingengo y'imari yakomeje kugenda yiyongera buri mwaka ku buryo bugaragara. Yavuye kuri miliyari 1.9, miliyari 1,900, ni ukuvuga trillion, 1.9 trillion, ni ukuvuga miliyari 1,900 z'amafaranga y'u Rwanda, igera kuri miliyari 5,000 zirengaho gatoya. Mwarabibonye ngo y'imari uko isigaye ingana, ni ukuvuga ko yikubye hafi gatatu mu gihe cy'imyaka 7. Hatuvuze ingengo y'imari, igituma tubivuga nuko ni amafaranga leta ishaka ikayabona, ariko kongera ikanakoresha uko by'igihugu. Nuvuga rero ko uko izamuka niko byerekana ko niko by'igihugu byakozwe biba byabaye byinshi.
murumva namwe kuva kuri miliyari 900 kugera kuri miliyari 5,000 mu rugendo mu by'ukuri dukwiye kwishimira nk'igihugu. Iri zamuka ry'ingengo y'imari ryashingiye hanini ku kwiyongera kw'imisoro ituruka imbere mu gihugu ku bijyanye n'iterambere ry'ubukungu. Imisoro igihugu cyinjiza buri mwaka yikubye hafi 2 n'igice muri icyo gihe cy'imyaka 7. Yavuye kuri miliyari 1,104 ariyo twari dufite mu mwaka wa 2017, imisoro igera kuri miliyari 2,616 nizo tugezeho muri uyu mwaka w'ingengo y'imari. Mu ngengo y'imari kandi y'umwaka wa 2023-2024 ariyo ngiye tugiye kurangiza, ari nawo mwaka nyine wa nyuma wa NST1, u Rwanda rwakomeje urugendo rwo kugenda rwigira. Ubu tugeze ku kigero cya 46% mu kwihaza mu ngengo y'imari. Ariko ahangaha ntabwo tuvuga kwihaza bujyanye n'imisoro gusa, harimo n'amafaranga tuba dushobora kuguza dufite ubushobozi bwo kuza no kwishyura nibwo bigera kuri icyo kigero. Ntabwo ahangaha ndavuga, ntabwo ari gusobanura ko ari 46% by'imisoro, ndagira ngo byumvikane neza. Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, ba Nyakubahwa Visi Perezida b'imitwe yombi, ba Nyakubahwa Abasenateri, ba Nyakubahwa Abadepite, ibimaze kubagizaho n'imwe mu by'ingenzi byagezweho muri gahunda ya guverinoma muri iyi myaka 7 ya NST1, ikaba irangirana n'umwaka w'ingengo y'imari 2023-2024. Ryagaragaje ko ibikorwa byinshi muri NST1 byagezweho, akaba n'ibindi byagize imbogamizi. Turabizi rero ko ibikorwa bike cyane bimwe bitashoboye kugerwaho, tugize abanyarwanda n'ibyatewe n'imbogamizi zimwe cyane Covid n'izindi zagiye zibaho, ariko byose leta iyo igikorwa kitagezweho leta ishyira muri porogaramu itaha. Nta na kimwe rero cyari muri NST1 kizatakara niyo cyaba kitaragezweho 100%. Muri amakuru yaranze umwaka kandi muri uyu mwaka hano mu Rwanda nibwo habaye amatora ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yabaye mu kwezi kwa 7 muri uyu mwaka turimo turasoza, huzwa n'amatora y'abadepite ndetse n'abasenateri. Nyuma kandi akaba ari amatora yabanjirijwe no kwiyamamaza mu bice bitandukanye byose by'igihugu, ndetse kandi iki gikorwa kiba cyiza nk'uko byari byarateguwe. Hanyuma amatora akaba yarabaye kandi akarangwa n'ituze ndetse n'ubwisanzure, byatumye rero n'ubundi twinjira muri uyu mwaka mushya tugomba kuba tugiye kwinjiramo. Rero turi muri manda nshya ya 5 iyobowe na Perezida Paul Kagame. Komisiyo y'igihugu y'amatora rero ikaba yaragaragaje yuko mu guhuza amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite ibi byatanze umusaruro, binyuze ahanini mu kugabanya ikiguzi cy'amatora yatwaraga akozwe mu gihe yakorwaga atandukanyijwe, ndetse no koroshya ibigendanye n'imirimo, by'umwihariko ku ndorerezi y'amatora. Ni mu gihe n'ubundi iby'agateganyo byavuye mu matora byagaragazaga yuko Paul Kagame yatsinze aya matora nk'umukuru w'igihugu, mu gihe byaje no kurangira mu buryo bwa burundu ariko bigenze, naho FPR Inkotanyi n'imitwe ya politiki bifatanyije bakagira ubwiganze mu gutsinda no gutsindira kujya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Gabriel Maniriho. N'amatora yakozwe mu minsi 3 kuva tariki ya 14 kugera ku ya 16 mu kwezi kwa 7 kwa 2024, ndetse kuri uyu wa 4 hatangajwe by'agateganyo ibyayavuyemo, aho Paul Kagame yatsinze ku bwiganze bw'amajwi 99.18%, ndetse na FPR Inkotanyi yabereye chairman ikagira ubwiganze mu gutsindira kujya mu nteko ishinga amategeko, nk'uko Oda Gasinzigwa, President wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora NEC, yabitangaje ashimira ubwitabire bw'abanyarwanda muri aya matora yahujwe ku nshuro ya mbere. Mu buryo bw'agateganyo ibyavuye mu matora ya Perezida wa Repubulika, Kagame Paul ni 99.18%. Habineza Frank yabonye 0.50%. Hayimana Philippe yabonye 0.32%. By'agateganyo ku matora y'abadepite baturuka mu mitwe ya politiki n'umukandida wigenga, umuryango RPF Inkotanyi n'indi mitwe ya politiki bafatanyije babonye ijanisha rya 68.83%.
uretse aba kandi hatangajwe amazina y'abatsinze amatora y'abadepite bahagarariye ibyiciro byihariye barimo 24 bahagarariye abagore, 2 bahagarariye urubyiruko ndetse n'umudepite umwe uhagarariye abantu bafite ubumuga. Oda Gasinzigwa, president wa NEC, aravuga ko umusaruro wo guhuza amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite watangiye kugaragara. Umusaruro wo guhuza amatora ari ku rwego rw'abadepite ndetse na Perezida wa Repubulika twatangiye kuyabona. Uyu munsi ari bijyanye n'ibikoresho twakoresheje, ari bijyanye n'umwanya ndetse n'abadusuye nk'indorerezi batweretse yuko babyishimiye kuko baje bagakora akazi kabo bataje kabiri bikurikiranye. Mu gihe itegeko nshinga ry'u Rwanda riteganya ko kugira ngo umutwe wa politiki cyangwa umukandida yemererwe kubona umwanya mu badepite bimusaba kuba byibuze yarabonye 5% by'amajwi yose. Komisiyo y'igihugu y'amatora NEC ikabigaragaza ko imitwe ya politiki cyangwa umukandida wagize kuva kuri 4.5% ashobora kubona amahirwe yo guhagararirwa mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite. 4.5, 6, 7 nk'uko mwabonye hariya biriya ntibifatwa ko iyo mitwe ya politiki cyangwa abakandida batabonye 5%, kubera ko ari imyanya ibarwa mu muntu ntabwo yibara nk'igice. Gabriel Imaniriho, Isango Star. Naho mu gihe cyo kwizihiza imyaka 30 u Rwanda rubohowe, Perezida Paul Kagame kuri ingingo kandi akaba n'umugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yabwiye rero abitabiriye uyu muhango cyane cyane by'umwihariko abanyamahanga yuko rero ngo ari urugendo rwavunnye u Rwanda ndetse ko nta kizanarusubiza aho rwavuye. Avuga yuko rero u Rwanda rudateza ibibazo ahubwo rwirwana ndetse kandi ko ruzakomeza ibikorwa bitandukanye byo gutabara aho u Rwanda ruzaba rukenewe hose. Gabriel Imaniriho ubwo yagezaga ku banyarwanda ijambo rye rikubiyemo impanuro ku isabukuru y'imyaka 30 yo kwibohora k'u Rwanda, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko ari umwanya mwiza wo gushimira abarubohoye bamwe bakanahasiga ubuzima, ndetse anavuga ko igisirikare u Rwanda rufite magingaya ari ikimenyetso gikomeye cy'ubumwe n'umutekano. On July the 4th kuri iyi tariki dushimira cyane ababohoye u Rwanda ndetse tukibuka n'abatanze ubuzima bwabo. Igisirikare cyacu ni ikimenyetso gikomeye cy'ubumwe n'umutekano dufite. Perezida Kagame yibukije amahanga ku isi ikeneye amahoro hakemurwa ibibazo bya politiki biri inyuma y'umutekano muke, gusa avuga ko u Rwanda ruzakomeza gutanga ubufasha aho ruziyambazwa hose. By nature, Rwandan security posture has always been defensive. Ubusanzwe u Rwanda ntirwigeze ruba intandaro y'ibibazo, ahubwo rwubatse ubwirinzi mu mutekano, rusubiza gusa iyo rushotowe. Dushyira imbere ubufatanye n'imikoranire. U Rwanda rushaka amahoro ubwarwo n'ay'abaturanyi mu karere. And for everyone in our region, we know the value of peace. Tuzi agaciro k'amahoro nk'abandi bose, ndetse dushobora no kuba tubibarusha. Aho tuzakenerwa mu kurengera ikiremwa muntu, u Rwanda ntiruzahabura. Rwanda will not be absent. But the only real answer to any humanitarian crisis. Ariko igisubizo rukumbi kiboneye ku bibazo bibangamiye uburenganzira bwa muntu ni ugukemura umuzi wabyo mu buryo bwa politiki. Iyo tutaza guhindura imikorere hano mu Rwanda, ndahamya ko igihugu cyacu kiba kikiri mu maboko y'ubutumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro bwari bwarasenyutse ndetse butari bwihagije. Isabukuru y'imyaka 30 u Rwanda rubohowe yizihirijwe muri Stade Amahoro iri mu bikorwa bikomeye u Rwanda rwishimira. Rwagezeho muri imyaka 30 ishize, ibikorwa muri rusange byagezweho byagarutsweho muri ibi birori byitabiriwe nabo mu nzego z'umutekano nkuru z'u Rwanda barimo abasirikare n'abapolisi, abanyarwanda mu ngeri zose ndetse n'abanyamahanga b'inshuti z'u Rwanda. Ni umunsi wizihijwe hagarukwa ku nsanganyamatsiko igira iti kwibohora intambwe mu ntego. Gabriel Imaniriho, Isango Star,
mu mujyi wa Kigali. Amakuru rero yaranze umwaka tukirimo, turi mu gice cya politiki ndetse n'ububanyi n'amahanga. Igihugu cy'u Rwanda rero ndetse na Repubulika ya Guinea muri uyu mwaka nabo bashyize umukono ku masezerano atandukanye y'ubufatanye mu rwego rwo gukomeza gutsura umubano w'ibihugu byombi. Aya masezerano kandi akaba yari amasezerano agera kuri 12 yasinywe hano i Kigali, ashyirwaho rero umukono n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Akaba amasezerano kandi azibanda ahanini ku bubanyi n'amahanga, umutekano, ubuzima, umuco, urubyiruko, uburezi, siporo ndetse n'ibindi biteza imbere umubano w'ibihugu byombi, nk'uko n'ubundi byagarutsweho na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda mu nkuru twagejejwe na mugenzi wacu Vestine Umurerwa. Ni amasezerano agera kuri 12 yasinyiwe i Kigali, ashyirwaho umukono n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, azibanda ku bubanyi n'amahanga, umutekano, ubuzima, umuco, urubyiruko, uburezi n'ibindi biteza imbere umubano w'ibihugu byombi, nk'uko bivugwa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Aujourd'hui, nous apprêtons à signer 12 uyu munsi twasinye amasezerano 12 y'ubufatanye mu bice bitandukanye birimo ubukerarugendo, guteza imbere ubucuruzi bw'ibyoherezwa mu mahanga, urubyiruko, umuco n'ivugurura mu miyoborere. Aya masezerano agaragaza ubushake busangiwe bwo gushyira mu bikorwa intego z'abakuru b'ibihugu byombi, kandi azaba umusingi w'ibiganiro byinshi ku ngingo z'inyungu dusangiye. Ndashaka kongera gushimangira ko u Rwanda rwiyemeje kuzamura umubano warwo na Guinea. Ubufatanye bwacu bushingiye ku kwizerana. Ni ubufatanye buzatuma tugera ku ntego zacu z'iterambere ndetse tunateza imbere amahoro n'umutekano mu karere kacu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Guinea Dr Moisanda Kuyate yavuze ko ubu bufatanye ari ingirakamaro kandi ari imbarutso mu gukomeza umubano w'ibihugu byombi. Ubu bufatanye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Guinea nizeye ko buzakomeza ubuvandimwe no gukorana neza bikagaragaza imirimo yacu, kandi ni imbaraga z'ingirakamaro n'imbarutso y'umubano mu nzego zose no kubahiriza intego z'aya masezerano. Ubusanzwe u Rwanda rufitanye ubufatanye na Repubulika ya Guinea nko mu bwikorezi bwo mu kirere, nk'ingendo z'indege zihuza Conakry na Kigali, ubukerarugendo n'ubucuruzi, ndetse hanafungwa ambasade mu bihugu byombi. Vestine Umurerwa, Isango Star. Murakoze cyane Vestine Umurerwa. Naho muri uyu mwaka kandi wari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano mu Rwanda yavuze yuko ngo bazakomeza ibiganiro ku mpande zombi, yaba u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kurushaho gushaka amahoro mu karere ibihugu byombi n'ubundi biherereyemo. Ibi yabigarutseho nyuma y'ibiganiro yaramaze kugirana n'abakuriye imitwe yombi mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Gabriel Imaniriho. Nyuma y'uko mu minsi ishize perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena Dr Karinda François Xavier yakiriye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Eric Nedre, kuri uyu wa kane yakiriwe na perezida w'umutwe w'abadepite Honorable Mukabalisa Donatille uvuga ko bagiranye ibiganiro byagarutse ku ngingo zinyuranye zirimo ibijyanye n'umutekano no kurushaho guhamya ubufatanye. Twishimiye umubano mwiza hagati ya Amerika n'u Rwanda, umubano ushingiye kuri byinshi, ku bufatanye, ku butwererane muri za sectors nyinshi, ubukungu, ubucuruzi, ishoramari, birebana na defense, security, ibintu bya mihindagurikire y'ikirere. Hari byinshi twishimira ko igihugu cyacu cyagezeho kubera uwo mubano mwiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo twagaragaje ni uko twifuza ko uwo mubano mwiza ukomeza kongerwamo imbaraga kurushaho. Ku ngingo irebana n'umutekano w'akarere, Bwana Eric Nedre uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda aravuga ko bakomeje kuganiriza abayobozi b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushakira akarere amahoro. Mu by'ukuri nishimiye amahirwe yo kwigira byinshi ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda bigamije gushimangira ubufatanye hagati y'inteko yacu n'iy'u Rwanda ifite ibyo twabyigiraho.
naho ku birebana n'umutekano mu karere murabizi ko Amerika ibikora mu nzira ya diplomasi rero niyo nzira ikomeje hamwe n'inshuti zacu z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanzwe zifitanye ubufatanye n'u Rwanda mu mishinga itandukanye ikubiye mu nzego zinyuranye zirimo ubuzima, uburezi, ubukungu n'ubukerarugendo. Ambasaderi Eric Nidre yageze mu Rwanda mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize wa 2023 mu nshingano zo guhagararira Amerika mu Rwanda asimbuye Peter Vrooman wagiye guhagararira Amerika muri Mozambique. Gabriel Imaniriho, Isango Star, mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Tukiri mu gendanye n'ububanyi n'amahanga kandi mu biganiro nk'ibyo ngibyo nabyo n'ibiganiro n'ubundi byari byaje bikurikira ibyabanjirijwe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, aho Dr François Xavier Karinda perezida wa Sena y'u Rwanda yavugaga yuko rero uretse ibiganiro by'ubufatanye mu nzego zitandukanye, bavuga yuko kandi ngo banaganiriye ku bigendanye no kubaka ubufatanye hagati ya za Sena zombi ndetse n'uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushakira amahoro akarere u Rwanda ruherereyemo. Gabriel Imaniriho harakomeza. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ni ubwa mbere yaraje hano. Icyo twaganiriye cyane ni ku mubano, ubufatanye n'ubutwererane dusanzwe dufitanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda. Uyu ni perezida wa Sena y'u Rwanda Dr François Xavier Karinda nyuma yo kwakira bwa mbere ambasaderi mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Eric Nidre. Uyu yashimiye Dr François Xavier n'abandi basenateri ndetse avuga ko ibiganiro byabereye mu muhezo bagiranye bitanga icyizere ku kurushaho gushimangira umubano. This is a partnership that goes back over 60 years, so we talked about the number of areas that we're working very closely together. No mubano maze imyaka isaga 60 rero twaganiriye ku nkingi zitandukanye twagiye dufatanyamo, birimo ubuzima, uburezi, ibidukikije, demokarasi n'imiyoborere. Twanavuze ku mahirwe mashya agaragara ku mpande zombi ndetse n'ibindi byinshi twakomeza gukoranaho birimo ibirebana n'ubukungu, ubucuruzi ndetse tunagaruka ku kubaka imibanire y'abaturage bacu. Hari inzira nyinshi zadufasha gukomeza kubaka imibanire. Uretse ibi kandi Dr François Xavier Karinda perezida wa Sena y'u Rwanda aravuga ko banaganiriye ku kubaka ubufatanye hagati ya za Sena zombi ndetse n'uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushakira amahoro akarere u Rwanda ruherereyemo. Twanavuze no kubigendanye n'umubano hagati ya Sena ya Amerika na Sena y'u Rwanda, atwemerera yuko agiye kubishyiramo imbaraga noneho hakabaho ubwo butwererane hagati ya za Sena zombi. Ntabwo twagiye mu kuvuga ku mutekano mu buryo bwimbitse, twashimye gusa ko Amerika ifite uruhare mu gushaka ikibazo cy'umutekano muri aka karere, gushaka ibisubizo gufasha aka karere kugira amahoro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanzwe ari umufatanyabikorwa ukomeye w'u Rwanda kubera inkunga zitandukanye iki gihugu gisanzwe kirugenera zigamije guteza imbere igihugu mu nzego zitandukanye. Ambasaderi Eric Nidre yageze mu Rwanda mu kwezi kwa 10 mu mwaka ushize wa 2023 mu nshingano zo guhagararira Amerika mu Rwanda asimbuye Peter Vrooman wagiye guhagararira Amerika muri Mozambique. Gabriel Imaniriho, Isango Star, mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Mu yandi makuru kandi yagendanye na politiki yaranze uyu mwaka nuko komisiyo idasanzwe igejeje ku nteko rusange y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite babagezaho raporo yo kugendanye n'ubushakashatsi ku ruhare rw'amateka y'ubukoloni ku bigendanye n'ibibazo biri mu karere by'umwihariko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikagira kandi ingaruka ku mibanire y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ubushakashatsi komisiyo idasanzwe ikaba yarakoze ubushakashatsi budasanzwe komisiyo yakoze ikaba yarasabye inzego rero zitandukanye zirimo n'umuryango w'abibumbye guhagurukira rero gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo ndetse no kurandura imitwe yitwaje intwaro ndetse n'imitwe y'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Vestine Murerwa.
Iyi raporo ya komisiyo idasanzwe ku bushakashatsi n'uruhare by'amateka y'ubukoloni ku bibazo biri mu karere by'umwihariko ibiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigira n'ingaruka ku mibanire y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagaragazwamo ko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bagiye bahohoterwa mu bihe bitandukanye. Ikindi kandi ngo ni uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kwemera uburyo bw'ubuhuza nk'uko bivugwa na Vice Perezida w'iyi komisiyo Depite Muzana Alice. Mu 1995 cyemeje ko abanyekongo bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari abanyamahanga bakanahabwa igihe ntarengwa cyo kuba bavuye mu gihugu. Icyo gihe abanyamurenge n'abatutsi nibo bibasiwe cyane. Habayeho ibikorwa byinshi bigamije gukemura amakimbirane hagati ya guverinoma ya Kongo na M23 no kugabanya umwuka mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ni muri urwo rwego hanashyizweho ubuhuza bwo mu karere kugira ngo haboneke igisubizo cya politiki. Ariko ibyo byose byarananiranye kubera ko Kongo itagaragaje ubushake bwo kubahiriza ibyo yiyemeje, haba kuri M23 cyangwa ku Rwanda. Abadepite batandukanye batanze ibitekerezo kuri iyi raporo, bakaba bagarutse ku ibibazo byo mu karere bikwiye gukemuka kuko hari ibikorwa bya jenoside biri kuhabera ubu ngubu. Noneho tugasaba ko bahagarika Kongo guhagarika politike ifite imvugo zihembera amakimbirane, urwango, ubushotoranyi mu moko. Twe nk'abanyarwanda mu bushakashatsi n'ubucukumbuzi bwakozwe nk'abavuga inkuru nk'abariraye, biragaragaza yuko ari jenoside irimo ikorerwa abatutsi muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ONU ndetse na biriya bihugu byari biri muri Conference de Berlin bakwiriye kugira uruhare rutaziguye mu gukemura ibibazo bigaragara muri aka karere, cyane cyane ibiri mu burasirazuba bwa Kongo. Komisiyo idasanzwe kandi yagejeje ku nteko rusange umushinga w'imyanzuro ku bibazo bigaragara muri iyi raporo. Hanasabwa ko umuryango w'abibumbye ugira uruhare mu gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bivugwa na Depite Mukabarisa Germaine. Gusaba imiryango yo mu karere gushyiraho ingamba zihamye zo kwambura intwaro imitwe y'abajenosideri FDLR n'amashami yayo, gukumira jenoside yibasira abanyekongo b'abatutsi, abahema n'abanyamurenge, no kugeza imbere y'ubutabera abijanditse mu bwicanyi n'abakwirakwiza imvugo zihembera urwango. Gusaba umuryango w'abibumbye, akanama gashinzwe umutekano, gusaba guverinoma ya Kongo kurinda umutekano w'abaturage bagirwaho ingaruka n'intambara, gukemura ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo zirimo izimaze imyaka hafi 30 mu Rwanda. Kuri ubu imitwe irenga 262 irimo ikomoka mu gihugu no hanze yacyo ikorera ku mugaragaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, irimo umutwe wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'amashami yayo nka Rudurunana, FRN n'iyindi, ndetse n'indi mitwe irimo CNDP na M23. Vestine Umurerwa, Isango Star. Arakoze cyane Vestine Umurerwa. Turi mu makuru yaranze umwaka, turimo turaganira ku makuru yaranze umwaka muri politiki ndetse n'ububanyi n'amahanga. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda Minubumwe yo muri uyu mwaka rero ikaba yarashyizeho imirongo migari igenga ahanini imitangire ya serivisi zo kubanisha Abanyarwanda ku bigendanye no komora ibikomere ndetse no kubaherekeza mu rugendo rw'ubudaheranwa. Ni imirongo kandi ishingiye ahanini ku bikorwa bitatu ari byo komora ibikomere n'isana mitima hamwe no gusubiza mu buzima busanzwe bafite ibibazo byihariye ndetse no guteza imbere imibanire myiza. Iyi mirongo ngenderwaho ikaba yitezweho rero kuzafasha buri mufatanyabikorwa mu gukora mu buryo buzana impinduka mu gufasha Abanyarwanda gukira ibikomere nk'imwe rero mu nzira n'ubundi nk'imwe mu nzitizi n'ubundi ngo zikibangamiye ubumwe bw'Abanyarwanda. Ese tuyishimire yaduteguriye inkuru. Mu gutangiza inama yamurikiwemo iyi mirongo, Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu yatangaje ko gushyiraho imirongo ngenderwaho bigamije kumva kimwe imiterere, uburemere n'uburyo bukomatanyije Abanyarwanda bakwiye gukoresha mu gukemura ibibazo biremerera uyu muryango nyarwanda. Umuyobozi nshingwabikorwa ushinzwe ubumwe bw'Abanyarwanda n'ubudaheranwa muri Minubumwe, Honorable Uwacu Julienne, arasobanura ko iyi mirongo ishingiye ku bikorwa bitatu ari byo komora ibikomere n'isanamitima, gusubiza mu buzima busanzwe bafite ibibazo byihariye no guteza imbere imibanire myiza, itaje gukura
itakora yari isanzweho ahubwo ije kuyunganira. N'ubundi twanabisobanuye ko iyi mirongo ngenderwaho yakizweho itaje gukuraho uburyo bwakoreshwaga, ahubwo iyi mirongo yaje kubwuzuza cyangwa se no gufasha kwisuzuma kugira ngo abantu barebe ngo mbese koko ibyo dukora bikwije standard, bikwije ikigero twagombye kuba tugeraho. Bituma rero nta muntu utayibonamo kuko buriya buryo bukoreshwa bugiye bugira amazina atandukanye bitewe n'ababukoze mu buryo bwa gihanga cyangwa se amazina babuhaye. Haravuga ati twe dukoresha mvura nkuvure, undi dukoresha ibi n'ibi. Ayo mazina ntabwo tuje kuyakuraho, ahubwo no kureba ngo ubwo buryo witwa mvura nkuvure n'urugero muri ibi byiciro bitandukanye mu ntambwe mugenda mukoresha ibi ngibi murabyubahiriza, niba bitarimo babyongeremo. Ariane Nkesha uhagarariye umuryango International Alert wafatanyije na Minubumwe mu gushyiraho iyi mirongo avuga ko abantu baba bafite ibikomere bitandukanye ari nayo mpamvu iyi mirongo ije gufasha mu rugendo rwo komora ibyo bikomere. Abantu bafite ibikomere bitandukanye buriya, hari ubwo usanga ari abantu bakomeretse koko byimazeyo cyane cyane nk'abarescape ba jenoside cyangwa wenda abana bakomotse ku bakoze ibyaha bya jenoside, ugasanga abo bantu bari mu byiciro bifite ibikomere byihariye bagomba kwitabwaho ukuntu kwihariye. Rero izo mbogamizi zigatuma ariyo mpamvu tugomba twese nk'abafatanyabikorwa kubyumvikanaho duti ese iyo duhuye n'aba ngaba tuzabitaho dute, ni uruhe rugendo tugomba kwitaho kugira ngo tutabasiga twarafunguye ibikomere, ugasanga umuntu tumutaye ku gasozi kandi agomba kuba umuntu wihagazeho wubaka sosiyete nyarwanda. Muri ibi bikorwa byo komora ibikomere n'isanamitima Minubumwe ivuga ko urubyiruko rugomba kwitabwaho mu buryo bwihariye kuko ngo nubwo imibare igaragaza ko benshi bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ubushakashatsi butandukanye bugaragaza ko nabo bahura n'ihungabana riva kuri jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ingaruka zayo. Yasin Tuyishimire, Isango Star, mu mujyi wa Kigali. Muri uyu mwaka kandi mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda abadepite basabye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu gusobanura neza igituma inzego z'ibanze muri zo hakomeje kugaruka cyane uruhare rw'ibibazo bibangamiye imitangire ya serivisi zigenewe abaturage. Gabriel Imaniriho. Abakozi bari baruzuye ku buryo bakoze neza. Ni mu masaha y'igicamunsi turi mu cyumba cy'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite bateraniye mu nteko rusange bagezwaho na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ibisobanuro mu magambo ku bibazo byagaragaye mu mitangire ya serivisi itanoze ya bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bigaragara muri raporo y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB y'umwaka wa 2021-2022. Baribaza aho igihugu cyaba kigana mu gihe aba ari bo bari hafi cyane ya rubanda babereye intumwa baba bakomeje kubasiragiza. Yaba ari executive cyangwa sedo usanga bose bagiye, ugasanga nta mukozi uri ku kagari, n'umuturage uhari akaba nta n'amakuru afite y'aho bagannye. Nkaba nagira ngo mbaze niba mufite uko mukurikirana abo bayobozi bo mu nzego z'ibanze, imikorere yabo, nimba baba bagiye mu kazi cyangwa atari ibindi baba bagiye mu byabo. Ariko se izo serivisi barimo batangira mu mirenge koko bazihabwa uko bikwiye? Ni nacyo abaturage bakunda kwinubira cyane. Iyo agiye akamara icyumweru iyo serivisi atayihawe 2-3 abatekereza yuko asabwa ruswa. Ndumva kuri ibyo bintu nyakubahwa Minisitiri yakongera akatubwira icyakorwa kugira ngo umuturage ahabwe serivisi neza. Ntabwo namenye neza aho ba mudugudu bahagaze muri iyi gahunda ya serivisi, kuko iyo usuzumye usanga nabo bashobora kuba intandaro ya serivisi mbi. Sinzi niba ari ntazo batanga, ariko ntazo batanga nabwo ntibagakwiriye kubaho. Cyo kutabonekera ku gihe kw'abatanga serivisi, gusiragiza abaturage, ikimenyane, akarengane, kubwira nabi abashaka serivisi. Ahangaha ndagira ngo mbaze nyakubahwa Minisitiri atubwire uburyo ki abakora bene ibi bakurikirana. Imbere y'inteko rusange Musabyimana Jean Claude, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, aravuga ko ibibazo bikiri byinshi koko mu nzego ashinzwe, gusa nanone ngo iyi minisiteri ikomeje kugerageza. Kugira ngo tubabwire ko tuzakomeza guteza imbere imitangire ya serivisi yishyurirwa n'abaturage, kuko ariyo ntego bigize muri gahunda ya byikorere, mu kongerera ubumenyi n'ubushobozi abakozi b'inzego zegereye abaturage ndetse n'abaturage mu byo bakora, kugira ngo ufite icyo akora wese agikore kinyamwuga.
tugakomeza kumenyekanisha inyandiko zikubiyemo serivisi zitangwa n'inzego z'ubuyobozi amaservice charters ndetse tugakomeza no kubaka umuco wo kutihanganira abatanga serivisi mbi ku baturage. Zimwe muri serivisi z'ingenzi urwego rw'imiyoborere mu Rwanda RGB rwagaragaje ko abaturarwanda binubira zirimo iz'ubutaka, izitangwa n'abakozi bashinzwe ubuhinzi, abashinzwe ubworozi, kubura abayobozi mu nzego z'umudugudu, mu tugari no ku mirenge mu gihe babakeneyeho serivisi n'izindi nyamara baragiriyeho gukemura ibibazo bya rubanda. Gabriel Imaniriho, Isango Star, mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Tuganira ku musozo w'amakuru yaranze umwaka mu gice cya politiki ndetse kandi n'ububanyi n'amahanga. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yihanangirije rero abakomeje kubuza ubuzima babubuze bakabura n'uburenganzira kuva na kera, avuga yuko mu mategeko n'ubutabera bigomba kubahirizwa bagahagarikwa rero bitaba ibyo ngibyo bagakora ibindi. Iki kibazo ngo cy'imfu hirya no hino mu gihugu ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi bakomeje kwicwa yagishyizeho rero akadomo ubwo yakiraga indahiro ya perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukantaganzwa Domitira ndetse n'iya visi perezida w'urukiko rw'ikirenga Hitiyaremye Alphonse. Umukuru w'igihugu akaba yaragaragaje yuko u Rwanda rwanyuze mu bihe bibi kubera kubura ubutabera bishingiye ahanini kuri politiki mbi yari mu gihugu, bituma rero abanyarwanda babana mu mwuka mubi bigera naho bicana. Avuga yuko rero ngo abanyarwanda bazi aho bava badakwiriye rero kuhasubizwa ndetse no kwemerera uwabiba washaka no kuba yabibasubizamo. Ubutabera mu gihugu cyacu bwagenze nabi cyane imyaka myinshi, ariko cyane cyane bishingira kuri politiki ndetse bivamo abanyarwanda kutabana, kutumvikana no kwicana. Ibyo byarabaye, aho niho tuva, ariko aho tujya nabyo bimaze kumvikana igihe kirekire ni ahandi, kandi ni ngombwa uburyo icyo dusaba abantu no kubyumva batyo bakurikiza ibyiza byo kubana neza, bagakurikiza ubutabera n'amategeko tugomba kwisangamo. Ndagira ngo rwose bibe byagarukira aho ngaho, byagarukira ko abantu duharanira kubana neza, kuko twese turi ibiremwa, kureshya mvuga ni mu burenganzira umuntu wese afite, ntawe usumba undi mu burenganzira. Ni ko ubutabera bwacu rero bukwiriye kubidufashamo. Icyo mvugira ngo bikwiriye kugarukira aho ngaho, sinifuza ko ubutabera bwananirwa kuduha ibyo, hakagomba gukoreshwa ubundi buryo. Nta buryo bundi bukwiriye kuba ubundi busimbura ubutabera. Ariko aho ubutabera butari, aho budakoze, ibindi birakorwa. Icyo mbivugira ni iki? Navuze amateka yacu. Muri rusange abantu bose ntabwo babonye ubutabera bifuza bakwiriye bose, ariko hari ababubuze kurusha abandi, hari ababuze ubutabera kurusha abandi. Niyo havuyemo amateka yacu twibuka buri gihe ababaje. Kuba rero n'uyu munsi hagishobora kuboneka abantu bafite ibitekerezo byo kudusubiza aho ngaho, icyo gihe amategeko, ubutabera bugomba gukoreshwa. Nibudakoreshwa ibindi bizakoreshwa, ibyo bigomba guhagarara. Kwica abantu babuze amateka n'ubundi kuva igihe cyose, banabuze n'ubuzima, hakaba hariho na politiki yaganisha aho ngaho ishaka kugirira abantu abarokotse, kubagirira nabi, kubasanga mu mago yabo bakabica,
amategeko agomba gukora, nadakora hazakora ibindi. Ibyo kandi ndabyatuye nababwiye buri wese anyumve, bigomba guhagarara. Aba bandi bakinisha politike bakavuga amagambo ari aho, abari hanze, abari mu gihugu bafatanije, ndetse bikajyamo n'amahanga akasa naho agiye kubigira ubusa. Ntabwo turi ubusa, ntabwo amategeko yacu, ntabwo ubutabera mvuga bukwiriye kuba buriho bwahinduka ubusa. Nta politike yahindura ubutabera ubusa, ntibishoboka. Turabashimiye rero, tugannye ku musozo w'amakuru yaranze umwaka mu gice cya politiki ndetse n'ububanyi n'amahanga. Dushimire cyane mugenzi wacu Berwaga kwa Prudence wadufashije gutegura aya makuru yose kuri iki gice. Dushimire kandi equipe technique dufashe kugira ngo aya makuru abagereho kandi neza. Na makuru agezweho nanjye Cedric Shimwayezu, mukomeze rero kugira ibihe byiza.